Sembut Menteri Rangba ke Sarkar Jelau berikmi ia ketenat PWD Road sebab Preston Tensong haka laipau tarik unai wing arah jar arpulai lahir jurip ia kebenta besau kilometer tam na jingking radikor shalat ali kwareng jong ke surak ba tu lane na radikor shanongjri ke baka company dhar construction galasna pendret ia kini ke surak single lane. Hakani ke jing jurep lai don lang ru dagi he officer jong ke NHIDCL ban nakaliang jong ba Preston ula betha ek NHIDCL baka deben pen tikna ba yakani ke surak kabala penret chaka single lane deben pen kala chaka two lane. Uba Preston Tensong oleh thuru baka phase 2 jong ke intermediate lane na nong ston chawa kaji kaban beteng na wa kaji sharanikor lingba ka snong plang dilon kala don mentah ke jing pen kre. Hakani ke jing jurep lai don lang ru dau MLA ke Ranikor uba Pius Marwen u MLA ke Mausen Ram uba Olan Sing Sun lambat ki officer katanat PWD bat NHIDCL. Masau kilometer sau kilo le sau tam dia pi ngatai gas ka kejing he jongka kedon ke benta ke balong intermediate don ke ba ke balong single lane tinggal discuss with the official jongka NHIDCL dia ke bang ya take option le benta no kin le balak no do ke balong double lane ko balok le kete sete ban hadin jongka sau kilometer ke bang tinggal on page kita lagi tinggal wan lak itu di official jongka NHIDCL gini kiski mentang sa take up ini isu bagi rupin ra siapa head office joki bakin le nang di taman le dak ada bagian kata mereka awak kaji berselisaran korban kan ka badai na po yu ka badai na po ang diloy ka kana plang diloy ka wa kaji plang diloy hadu aniran ko ka tu mentang ka di second phase ka ba ni engage mata yaki consultant kile ya ka detail alignment nama ka alignment mata kan don ke jingkela ka to ni aka bagi selek kan ka alignment but hadin jo mata kinsinai ka DPR hadin ka approve pada na pen for Delhi ya kan alignment tek mot kisah na saya ka DPR tambah ka second phase lat kinakan kan dehi ka intermediate lane kaju kan ya kaju ka intermediate lane kumaka long na nok stoy hadu hawa kaji tenawa kaji haplang diloin tak niru kan deka intermediate lane